Mopay nga aga ngan Happy Easter ha iyo nga tanan. Aton pala ginsalin urog ang pinakasagrado nga semana para aton nga mga Katoliko, ang tinatawag naton nga Semana Santa. Nga lang nga adlaw amo liwat ang pinakapungkay hini nga aton pagsalin urog, an aton pagdumdum han pagkabanhaw han aton Ginoo. Ini nga baraan nga semana nagtikang didahan aton pagsalin urog han Palm Sunday, an madinaugon nga pagsulod ni Jesus ngadto han na syudad han Jerusalem. Didahini nga pagsulod may ada duduha nga baga parada. An usa nasulod kuno tikang han sinirangan, an usa tikang han katundan. An usa nga parada ang naguuna amo hi Kristo. Nakasakay hiya didahin asno. Hi Kristo nga nakasakay hin asno, usa nga pangulo nga nagdadara hin kalinaw. Kaya amoy ni an asno tigaman han kalinaw. Ngan didahan niya pagsuludan Jerusalem, ginpahayag hiya nga anak ni David. Ginpahayag hiya nga Mesiyas. Naguliat ang mga tao, Hosana, ang anak ni David. So kinakarawat hiya han katawhan nga hadi. Pero may adaliwat usa nga parada. Nasulod ini nga parada, ang kada panahon han paglabay, ang kada panahon nga magsasalin urugan mga Hudiyo, han piyesta han paglabay. Ini nga parada, ana ira pangulo, amo ang gobernador. Didahan panahon ni Jesus, amo hi Pilato. Kay didahin nga panahon, damo nga mga Hudiyo nagtitirok sa Jerusalem. Ngan danay kuno may ada mga kagubot didahin nga panahon. Didahin nga panahon may ada mga protesta kontrahan mga Romano nga nagsasakop han mga Hudiyo. Salit nasulod liwat ang gobernador kaupod indamo nga mga sundalo. Kapag pakita naman han ira usog, kapag pakita han ira gahom. Nakasakay hiya hinusa nga kabayo. Ang kabayo nga isinasakyan, dako nga kabayo nga nagpapahayag simbolo han kusog, simbolo han pakiaway, simbolo han puder. Sududuha nga parada. Kan Kristo nakasakay hin asno, anya mensahe kalinaw, anya mensahe paghigugma, anya mensahe pagpasaylo. Haliyong nga bahin may ada usa nga parada nga nakadahan unahan o nangungulo hini amo hi Pilato ang gobernador. Simbolo han puder, simbolo han kusog. So didahin ni kahuman hini nga pagsulod nira didahan Palm Sunday, magkikita nga hawin hira. Didaan na ni gayon nga paghuhukman ang aton Ginoo ni Pilato. Tungod kay pagdadadon hiya ngadto kan Pilato. Pagdadadon hiya tungod han paglingo ha iya ni Judas. Tungod han pagadiwara ha iya ni Pedro. Tungod kay maghihimo ang mga punuan nga mga Hudiyo hin buwa nga kaso kontra ha iya. Usang nag-aagatiyahan mga tawin pagrebelde ang mga Romano, base patukan hiya ang kamatayon. Maghihimo hirahin mga buwa nga mga sumbong kontra ha iya, base patukan hiya ang kamatayon. So maghihita po ngahaw ini nga duha. I Kristo nga nagpapahayag han kalinaw, nagpapahayag han paghigugma. I Pilato nga nagpapahayag ang kusog, nagpapahayag ang puder.
Nga didahin nga paghitapo, daw sugad hin magdadaog an kusog, magdadaog an gahom ni Pilato. Tungod kay paghuhukman ni Jesus an kamatayon, igraray sang hiya krus ngan mamamatay hiya. Nga nagtangpo sa naton sa pagsalinurog ang Biyernes Santo, didahan kamingaw, didahan kasisidman, an kamingaw nga ng kasisidman, han kamatayon. Daw sugad hin napukan an matadong, napukan ang nagpapahayag ang pagpasaylo ng paghigugma, napukan ang nagpapahayag ang kalinaw. Kung didahan naton pinamatayan ng Ebanghelyo, yan nga adlaw, an kamingaw nga nan kamasirom, maabat nga hawhin bag-o nga pag-ios. Makadto hi Maria Magdalena ang lubnganan. Kikitaon niya nga waray na dito Jesus. Madalagan hiya ngadto han mga tinunan. Pagsumat kan Pedro ngan usa nga hinigug mga tinunan nga waray dito Jesus ang lubnganan. Ngan madalagan ini nga duduha nga mga tinunan panginano. Han suma mahitungod han suma haira ni Maria nga waray na sulod dito han lubnganan. So, tikang han kamasirong, tikang han daw sugad hinwaray na activity, magtitikang nga hawhin pag-ios, magtitikang nga hawhin madagmit nga paglakaton, hin pagdalagan, hin panginano, simbolo han bag-o nga kinabuhi, tungod kay nabanhaw ni Kristo. So kikitaon naton nga didahan kahimtang nga daw sugad na perde an kamurayaw, ginpahayag ang Dios pinaagin kabanhaw ni Kristo nga waray kaperde ini nga kamurayaw. Didahan ni gayon nga daw sugad din na perde ang paghigugma han kabangisan tao, han puder, nagpahayag ang Dios pinaagi ang kabanhaw ni Kristo nga waray kapukan ang paghigugma. Didahan na higayon nga daw sugad hinagdaog ang paglingo, ang pagpili han tao han mataan han maraot kontra han matadong, ginpahayag ang Dios pinaagi ang kabanhaw ni Kristo nga adto nga pagpili diri amo ang katapusan nga pulong mahitungod ang tao. Tungod kay nabanhaw ni Kristo tikang han mga minatay. So ang kapirdihan han kamatayon nga daw sugad amon ang katapusanan nga tanan, gindaog pinaagi han pagkabanhaw han aton Ginoo. Sa ridlan naton Ebanghelyo may ada na nga haw bag-o kumbaga nga energy. May ada bag-o nga kinabuhi, nakikitaon, nagdadagmit, nagdadalagan, buhi, tungod kay nabanhaw si Kristo. Diri ang kamatayon, amang katapusan nga pulong. Diri ang puder, amang katapusan nga pulong. Diri ang paglingo, ngan pagdiwara, amang katapusan nga pulong didan istorya ang tao. Tungod kay nabanhaw si Kristo, tikang han mga minatay. Siguro itong Jesus sa mataaton hini amo nga iton mga tao nga may ada paglam iton pagkabanhaw diri na nasaring nga human na iton akon istorya. Kundi nagpapadayon ni nga istorya tungod hiton kaluoy, hiton pagpasaylo, nga hiton paghigugma hiton Dios. Dani kita sumiring nga asenak hini, di nakin magbabag-o. Iton tao nga nasaring iton tao nga diri natuo iton pagkabanhaw. Tungod kay kung ano kaya na, diri iton amo iton katapusan nga pulong. Kung makasasala ka, diri iton amo iton katapusan nga pulong. Tungod kay padayon nga nagbubuhat ang nabanhaw nga Kristo dinhi aton. Iton usang nga tao nga nasaring nga amo na it kalibutan, di na mababag-o. Usang nga tao nga diri natuo iton pagkabanhaw. Tungod kay didakan Kristo, ang kalibutan
padayon nga ginbabag-o. Idakan Kristo ang kalibutan, padayon nga ginpapahayagan, haniya kaluoy, nga niya pagpasaylo, nga nakakabag-o han tao, nakakabag-o han nga tanan. Ang tungod kay ini nga kalibutan, tatagan ni han Espiritu Santo, nga amon magbabagon hulagway han kalibutan. Idahini nga adlaw, ginpapahayag naton nga ang Dios nagyakan, kaatubangan han mga pwersa nga nagdadara han karatan, han mga pwersa nga nagdadara han kamatayon, nagyakan hiya nga diri ini amo iton katapusan, nga pulong mahitungod itong tao. Tungod kay nabanhaw hi Kristo, ti kahan mga minatay, nga niningay pagkabanhaw, padayon nga nagbabaguhan tao, padayon nga nagbabago han kalibutan. Yan ang adlaw, ginaagat kita pagpadig-on ngan pangaro nga maging mas halarom pa iton aton pagtuo, iton pagkabanhaw. Base maging buhi pa iton aton paglaom, iton aton padayon nga pagbabag-o, iton padayon nga pagbabago iton kalibutan, iton aton padayon nga pagtubo nga dahil iton aton kamatinumanon han aton Ginoo. Duduha nga parade. An parade nga pinangungunahan ni Pilato, ngan pinangungunahan ni Kristo. Maaram kita kung haing kita naupod nga parade. An parade nga nagpapasangyaw han kamurayaw, nagpapasangyaw han pagpasaylo ngan pagigugmahan Dios. An parade nga nagpapasangyaw han pagkabanhaw, ngan padayon nga nagbabago aton, padayon nga nagbabago han bugos nga kalibutan.